wakamano to wakao pacho waket kamora achiel kanyo. Jodolo kachiel kod jotelo e kaunti ma Mombasa owuok tung' mosuo gi paro mar piny owacho mamalo dwaro keto wath ma Mombasa e lwet ji giwegi. To kaka jafwambo marwa Mombasa Jokanyo leronwa, gikoni nyaka sani onge lipot manyayo kata mawacho ni wath ma Mombasa osebedo kayudo lal. Omiyo gin kod kiawa ewe paro makamano. Liet ewi wach keto wath ma Mombasa e lwet ji giwegi ne ochako tedore e kaunti ma Mombasa. Ma en bang' tend kaunti no kone giseyudo maling'ling ni chenro mar keto wadhno e lwet ji giwegi osechakore kendo koro dhi nyime. Duol mochung'ne ng'ado rieko ne oganda jo-Islam Kemnak ne jogolo kokgi. Anzeni kubinafsisha kwanza majani chai na kahawa. Pyrethrum binafsisheni. Viwanda vya miwa binafsisheni. Ukishamaliza huko sasa njoo hapa pwani utaambiwa taka bandari yetu. Na hii bandari kwanza walimshauri nani binafsishwe? Who was consulted? Hakushauriwa gavana wa Mombasa, na wala hakushauriwa seneta Mombasa, na wala hakushauriwa bunge la MCAs wa Mombasa, na wala wananchi wa Mombasa na pwani kwa jumla. Singo mar duogo chenro mag wath ma Mombasa ma piny owacho koni osechopo bende pod gikoni nitiere kod kiawa. Gavana mar kaunti ma Mombasa to koni chal ni tend Kenya Kwanza ne temo mana umo wang'gi kod singo makamano. Mimi nauliza swali moja, mawaziri wako hapa, Public Service Board, waziri wa afya, waziri wa fedha, waziri kila moja. Please tell me, what has the national government done for the people of Mombasa? Leo nasikia hapa wengine wanasema ya kuwa tuna bandari sijui tuna nini. Haya maji lao angelikuwa na njia ya kuyauza haya maji, pia maji yangeweza kuuzwa haya. Kiwa kweli yeye alikuwa arudishe bandari pwani, MD kwanza angekuwa mpwani. Waziri wa transport angekuwa mpwani. PS wa transport angekuwa mpwani. Ushaelewa? Kwa sababu anaturudishia huduma za bandari yetu. En gino mabendo kwedi giriruok jo ohala matiyo gi wadhno midendo ni kifwa. Gidwani oket chike malong'o mabiro gayo joket mwandu mawuok e pinje maoko tiyo gi wadhno asasa. Tanzania, for example, our neighbors, and in Uganda, they have started, they protect the locals from what you call abuse of dominance by multinationals, to the extent that the locals must be protected and must be economically empowered. Tunawaita muje kwetu, muje kutuambia haya fununu ambao kwamba tunazisikia kuhusiana na bandari. What is the take of the county of Mombasa in this whole transaction? Hata kama hawako katika mrengo wenu wa kisiasa, ni mrengo wa moyo wa watu wa Mombasa. Gavana wa Mombasa ni Abdulswamad Sharif Nasir. Like it or hate it. Luoro margi en ni gayo jogo ma ibiro ket wadhno e lwetgi kidek bedo matek, to chutho ichiwo thuolo mag tije kaachiel kod orage mopogore. Ikiwa bandari kuu haitakuwa salama, itabinafsishwa, basi tungoje Kisumu, tungoje Lamu, tungoje bandari ndogo ya Shimoni, na tungoje na nyingine zote zitabinafsishwa. Tutakuja kwa sisi ni waombaji vibarua, si kuandikwa kazi, uombaji wa vibarua. Kesho kipo, kesho hakuna. Na huu uchungu ni wa wote. Nampongeza tena bwana gavana wetu, hivyo songa mbele. We expect at the end of it, the president will issue an executive order to ensure Mombasa port is made competitive, to ensure no party, no company, whether local or multinational, will ever take advantage of local Kenyans. Higni bura mosekalo, piny owacho ne bende obiro kod paro makamano, to kata kamano jotelo kaachiel kod jotiche wadhno ne jowuok tung' mosuo mar neno ni mano ok timre. We will master the voice of the people against the voice of dictatorship in this country. Never ever take us for granted. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.